cerita taur kesang kirang langkung tiang lunas sinampur puputan titiang antuk paramo santi. Enyo man. Hey. Oh, mau genem mas tu nama si demo kesama suama kedeng saru berani hidangkan mamos tu saru babibia walau ya suruh satu sini. Cara sawitan yang tinuduh pisang yang perang Ria sampun jangkep ikang purwan aku sama kesana Mijil sang yang kawiswan Murci aku yang ada cari dia sang kau
Tersebutlah sang Kalantaka dan Kalanjaya, merupakan bidadari kembar bernama Sang Sucitra dan Sang Susena, dikutuk menjadi raksasa buruk rupa oleh Batara Guru. Sebagaimana dikisahkan dalam Kunti Seraya, Kerajaan Hastinapura dilanda kekacauan dan bencana yang merajalela yang disebabkan oleh buta Kalantaka dan Kalanjaya. Diceritakan tak ada yang bisa mengalahkan dua raksasa tersebut kecuali putra kembar dari Dewi Madri, yaitu Sang Nakula. Diceritakan di tengah-tengah ada seorang kaki dukun yang memiliki dua orang murid. Di kala itu, kaki dukun tersebut akan melaksanakan upacara cara. Kenapa sunu kan masih ngoyong di balik ada wajah tuh ada ngerokok kalian bahagia sakit aduh ada sepindah itu jalan aduh ngelah cucu di jokaden lakono men kene sing adonen takau cucu cucuku mai pakan kaki cucu mai aja kaki ngudiang mekeloju mai baca kaki ini kaki tiang iringan kaki kemudian kaki kena mesrengkot memarki kaki nak ketoleh menan jening tuh ngawang kasan itu nak gitu kaki aduh padahal mah kaki mah hijau ya kalau jalan ngapot tongkat len ngap berbantan pada diajang tuh tuh kayak aduh sakit bangke aduh ning ning nagaman lu ning naganing na barang aja kaki ning aduh wah sakit bangke negagen kewan ning kan jalan kaki nega aduh nenek yang sayang suyong kaki nih aduh begitu negano kan kaki ada nih tolongan kaki nih aduh kaki tung nih buren diang kaki danan pernah kaki mok kan gini mula kaki bersih gitu
pedalam kakimu nana no kedone nene jani ne ado nyen Banten to ne kelaturang kaki mending napi niki kaki adi dia maronawan itu len misi be mo belulang bersiap apa niki kaki nah ne Banten caru wadan caru tawur kasangau to gitu nya nanti nah kaki yen kenden kaki nikahin di dia ngapi nipi pekenoh nyanit kaki nah kini nyening cari yang kaki jani awai sedurung nyepi dok punika tilem kesangau raris keramu hinu mako sami nyawi sangu pokaro sane kadur ring buto kalo sami sane muasde caru datuok caruni kadur angin nyumiu buto kalo sami mangdo buto kalo asih dur nulung kramoni ngulakti kekertan lan kerah ajeng carune sane kadur dawek punika nganutin nering linggih yan genah nering tingkat provinsi caru sane kadur muasdo tawur agung yan ning ring tingkat kabupaten carune du muasdo panco kelun nah yen ring kecamatan do nyening panco sanak kuastan carune du yen ring desa muasdo panco satu carune duni yen ring Banyaran muasdo ego satu punika carune kadur kalau tilem kesangu manut undagan laris randur ring kekubon suang-suang dongeni kramone kadur upacara nganutin resdo nememargi kaping ajeng ring merajan katuran upakara sane muasdo prasdaksina pejati yaning ring natar merajane donyeni ingetang pesan donyen ngaturang sekan kathah nyani satus kudus tani nganudin tu drestone donyeni buh keresep benjening tu nah papo konen masih tiang keresep ben dodonen aduh ne kuangan ben bapo ben kaki nuturan kapinin di tiang yen ring merajan api tu kaki yen ding repuh konen tu kaki nginartoang ding di tiang dudu aduh masih tubuh karo ne tu jening panjening tatas nawang lantur malihasiki kadurang ring buto kalone sama aduh bapak kaki imo gen bang kaki metakon kaping kaki tiang bang nakon ben besik kaki pangato gen tiang takon tiang cek mo gen bang kaki metakon menapo takonan jening kene kaki jane cek kaki subung orahang ngicalang sahananing bodo kalau sumang nene nyomyo mantuk kering genah nyone suang-suang sane mangke ni manusia jatmone maka sami pun apik kaki nah kene dening risampun puput ngaturang caru dilem kesangu manut linggih nyane suang-suang raris keluarga ageng ngalit lanang istri makosami nata bupo karo sane mewasdo perayas cideng
Nabi kena nio ngicalang sarwa malo letuking nganggo saluwiring malo letuking rago dados nirmalo luput ring sarwa wigeno asing-asing papo miwah petako sani nyadang ini rago maka sami kalebur gitu-gitu-gitunya jenis aduh kaki maro tiang resep kebening tudur kakine puniki noh gini nih bangsing kaki gini nyatu nah aduh pirang jak kegirik rasa kuping kaki nih ditingoh kaki tuh nyen jening mede tembangan menapo sane tembang jak tembang nih sih dawang kaki gitu Apu bedur masa kaki oke jauh nah yen gitu lautang jening alih dongos angon jening mau paurukan sumang denado angin kawakas nah lautang nih ngalih dongos di dewa Dolen wangkyang sakit negah uyong bangun tidau yen uyak nik kene boingo pati nana kengalih dongos bang lu jenis medembang Panganjali Om Swastiastu. Sane mangke tawar Inggih Majang reng manggalo pracu idadani sarung sami sani dahatku sumayang titiang reng rahinane mangkin sani kebawasang tawar kesangu manto mareng buta kalau sami Yat nyani sani kadur wanda kadoreng Buddha budi kala kaline sami mandanendan anguru gada mangdaninten mamokrodo brangti rares prasido muali nyomio malung goreng soang-soang jaga pada wanda sapunika pinunas lan pengabdinyane irik-iring jagat sekala
mangga sami mangga terabdi Sadaking jagat desami mangde manggihin kesukertan jagat manggihin rahayu lan dirgayuse sampurnaya duk lando asose paras paros sarpenayo selunglung sebayan take kamaripa lojinawi asing tinandur sarwo mupu tangkirang sandang miwah pangan ini sekadia sapunika presiden dotitiang nagingin gegitane puniki sane makin puputang nendok parang sandi Om Santi 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 Dimana-mana negara itu nak kaki bila mana nak lautan lantang pangsing kedini kan yang jadi hobi sama Tiba-tiba di saat melaksanakan upacara caru, masuklah raksasa Kalantaku dan Kalanjaya untuk mengganggu upacara caru dari kakek duku. Adi, malu aja adi, nih si Jaden, ane bakal ane puluh, ane bakal ane adi si Jaden tua pancu penawu, sani katika oleh Astino Puruk Prabu Neseng pada gabung si Jaden tua turiu dan, nah nedi ini ada kaki ini, ada kaki itu bakal sedang melahap, ingong sedang seduk patuh ini tiang seduk, tiang seduk pasti. Ibu raksasa, donen ibu cangka sumangkana, nage nada banten ringajeng ini kaki. Apa alih cai mai, uli dijuwit cai ni, udah cai ngadok mai, nekan dicucun wakai cecak mau kekatan ini kabencok. Kaki, tujuan mau mai si jadolet, dua ngalik yoi pancu penawu, idarmu langsung, ibimu dan Arjuno, sampun kekasuran bengong, janing om ngalin tu benda dua ni madan Laksmano lan nakulu. Ne jane kaki ado tetadahan caru dini ngongkel ngidih caru ni pangado tetengok. Nah, yan mangkano lautan oh adi laut dadah iki lawan kendang ajan raksasa cek ngawak mama itu jono tuh ingoh kaki beneran pohon nih aduh ingoh kaki pohon nih kayaknya raksasa ingoh kaki beneran kaki engke
maretlah badan kaki ini untuk membedik kaki. Dunia ini sungguh merahang kabening kita raksasa. Kemudian nudini gemu ibu manduk kegenah jadi suang-suang. Doi dewa diminum ngaduk-ngaduk. Nih cucu wakilnya jejahkan diri. Ternyata selain untuk mengganggu upacara caru dari kaki dukuh tersebut, kedatangan kedua raksasa kembar tersebut untuk menantang sang Nakula. Karena sesuai pawisik dari Betara Siwa, hanya sang Nakula lah yang bisa mengalahkan kedua raksasa tersebut. Sadera sang Nakula gitu raksasa bodoh kaki ini sarang cucu kaki gitu aku jahat aku harus itu manusia siapa namamu aku Nakula kaki dan malu kaki mewani kena kaki sesuatu latihan kaki kemarau raksasa Nakula pecah gitu Adi beli moni kesaktian yoi Nakula kada nak sakti cara nyaman cara kino kewak pun ngalah nih jadalo pun mandek lanjut kalau saja memandek saksana raksasa leden malu danang dosanmu kita menyanyi janganmu Dewa sang Nakula yen sing dewa sane matem mengana ke buku tiang titian enten mengasidung waling mantuk ke swarga loko reneng titiang putiki wandah leling seri sang yang pemerintahan tian makan mantuk ke swarga loko titiang alar kaki mantuk nyaman tiang Sesuai dengan pawisik Betara Siwa, sang Nakula yaitu putra kembar dari Dewa Pandu dan juga Dewi Madu berhasil mengalahkan sang Kalantaga dan sang Kalanjaya. Setelah mendapatkan penempatan dari sang Nakula, kembalilah wujud kedua raksasa tersebut menjadi bidadari yang bernama Sang Sucitra dan Sang Susen. Wadah asik ceritane sang Kalantaga
cerita taur kesang kirang langkung tiang lunas sinampur puputan titiang antuk paramo santi. Om Santi, 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 Om.